Tigasat. Napalabas, sinapol ni Angeli ni Monray. Gapo ta di na makita iti mansyon ti baro. Imbaga ni Malyong ang nagkuyog da kini Anaya nga anak na. Nakaunget nga rod ti balasang iti dayta anangag na. Ket nakunana apudno ti atap na nga idel-del ni Malyong ti anak na kini Monray. Kabayatan na, itimot lugar nga ayan da Monray ken Anaya. Agawid kumanda gitoy, ngem naligos ti lakay nga agnagan iti Jose, anakipag na idanda. Ket limteg ti saka na, iso asaan payla a makapanaw dagitoy. Iti may sa arabi, saan a makaturog dagiti dua. Iso a nagsarasarita paylaeng dagitoy. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo anapoluhan. Tigasat. Sa anak pa'y ang makaturog, Anaya. Agtugaw ka man kit di dito'y abay ko, Anaya. Tagsarsarita ta. Sige. Anaya, palubusan na kumamanan amang yubkas iti marikriknak para kan ka. Nakaragrag sakak, takaduha ka ita. Ay, ayatan ka unay, Anaya. Monray. Kaano akasyan nak, Anaya? Kaano nga aklunan nak? Anaya? Nagulimak mat ni Anaya? Apay nga tabas tayo bagak ti ayat ko. Kat agulimak. Anya nga tatipod no arik na nakanyak. Monray, saan ka kadipay ang makaturog? Saan pa'y? Yun nga roden ti agiddawan. Sumarunukan tan, okay? Sige lang, Anaya. Sige nga rod, di ka una agpuypuyat ha. Wan, Anaya. Apay nga'y akas jay ni Anaya. Saan naksamat akayat? Apay nga'y adinak matla aklonanan. Di namot sinong batan di saludsud ko. Anya nga tati aramida kaya, tapno aklonan na kon. Ay, wano. At dangatan sa balingay ayatan na. Ngam. Diyak kaya ta panunutan day ta. Kas iti kanayon nga ibagbagan ni Tata Malyong kanyak. I must think positive always. Wen? Patsyak nga aklunan naktumatlaang ni Anaya. Amok nga'y ayatan nakmat ni Anaya. Amok asyak ti ideal man na. Isu apatsyak. Asyak tulaang ti pakiayan-ayatan na. Kasano nga tati aramidag. Tapno mapansinak ni Anaya. Tapno ikan namot iti importansya ti datdaton kong ayat kan kwa na. Masapo lamang panunod akiti wagas. Tapno pansinan nak ni Anaya. Kaslano pansin naminan. Tadi namat sungsungbatan dagiti ibagpagakkan kwa na no daduma. Isu a panunutak man kit di anaimbag, no anya ti aramidak. Lolo Jose, nailingtakon ti kamuti a pamigatan tayo. Ken nakakirugak maten iti bagas a kape tayo. Giyaman nakbalasan ko. Ay kat dyan nobyo mga ayabamon Inayabak itayan, Lolo Jose. Kahit ayan nan ngay. Ang mga no di na kananggag. Inkayaban.
Tagsasango tayo amangan iti kamote. Kan umigup iti kiniruga baga sa kapay. Monray, umay kan tamamigat tayon. Bumaawan ti taraon. Monray, okay ka kadilaan? Sa anak nga okay, Anaya? Ha? Ni, apa yan, Monray? Anya ti parikot. Maditirik nak. Adda ka di tinasakit kan ka, Monray. Nasakit ti ulo mo na niya. Basta, maditirik nak. Umay ka nga rudan, tamangan tayon. Sa anak ama bisin? Anya, kumapsut ka di ka mangan. Uray kumapsut akon. Tawan matlaang ti mga ayat kanya. Ha? Monray, saan man akasta ti ibagbagam? Awan ti mga ipatpatag kanyak. Naitao ak siguro akastoy. Kanayon ama reject. Awan mga ayat kanyak. Aktal na ka man. Saan man atila ibagbagam, Monray? Apay, di mo marik na ti pamatigmikan ka? Ado kami agagayim mo amang ipatpatagkan ka. Amom day ta. Panyang, ay nawaw, naturog kan. Saan pa'y? Apay ka day malyong. Ay nawaw, malaglagip ko dagiti dua. Asino da, malyong? Damon reken Anaya ay nawaw. Saan da pa'y ngamin anak kaawid? Nagtiks itay ti anak ko. Kahit adada pa'y lakano iti lugar ang nagpasyaran da ay nawaw. Kahit kumusta da kanon ngay? Nasaya at kanaw ti kasasaad da. Ay nawaw. Ay na? Ay na! Oh, Maim-imagine ko, Panyang. Inaklon na nga tan ni Monre. Ay, nawaw. Ay, amang ano inaklonan. Iso asaan dan ama kapagsina. Ay, nawaw. Amang ano. No into nagawid daket. Kasaran ti pasabad dang ibaga. Ay, nawaw. Ay, isa bagay. Adamat din iti husto nga edad ni Anaya nga anak ka. no siya klamay sa malyong.
Nasa isaya at ano ipapasdapay nga umuna ti kinabalasan ken kinabaruda. Narigat mo't ano agkasardan adagos. Pagamamuan da iti ugali ti tunggal maysa. Kan no isuda at talaga ti agkagasat. Ay, nawaw. Agin nadaldan to na iti ugali into nagasawa dan. Ta sa mumutla maadal ti ugali ti may sa tao. No kabalay munda ito'y saan ayapan niyang. Wen nga maawan kas ti agsigurado. Narigat agdardarasudos. Nang runan o maipapan itipan na ki asawa. Ta saan abareng-bareng dayta. Panyang. Mala, maturog taki din. Ha? Rabiin. Panyang, good night. Maturog tan. Na. Panyang. Panyang. Na. Ay, nawaw. Ay, apay mo't nakastoy na iti panyang. Jak mo't maawatan ti jar na no daddo ma. Shh. Panyang. Shh. Na. Naturog eh. Kas lagi din di na kayat nga gasawan to damon rekan anaya. Kas lasaan asuportado kanya kay nawaw. Baybay akman langay. Nabanog siguro. Iso amadi timod na. Dayta, insuro kong taramidam ulitag. Amom ton no maminsan. Wen kanakan. Biri isimut gayam ti mangipagangaw kadag ito'y abulpulong. Sorotom amin ti proseso nga insurok ka ulitag, ha? Wen kanakan. Kay kasanaw dagiti naburas ko abo nga tinatag. Ingkanto nila ko, takukwam ti mapaglakwam ulitag. Ha? Ay, sige. Urayin nak ngarudan, kanakan. Tatulungan nak nga agawit kadagiti natag nga isalog ka. Ay na ulitag, agdardarasak. Si kantulatan. Ano sa mo nasublian dagiti saan mo amay-may? Sapay nagagdayaw. Uray ko manupatad ti dalan. Saan tapasang at may no umay ka dito? Talaga kasta. Aganos ka ulitag. Sana balit ako kwam ti mapaglakwam. Ay, anyapay nga. Wunin ah. Ay, numabalila ko mga ipatulid ko. Aking gay ti baba. Inaramid ko. Madadahil man. Ay sos, tila bagbagam. Sige, patuloyo kon, ulitag. Ay, kalakan. Kaano nga ilakok to ipagango ta agrintay. Ay, di mo pakibiyangan day ta ulitag. Ah, Siyak ti mangilako kada kita. Dagiti lang natin ti pakibiyangan. Nawatam? ay, weng kanakan. Apay, nanginada kita. Saan matunay? Ngam adda ti suki ka pangilakwak kada kita. Ado ti order na kanyak. Ah, kasta aya. Sige nga raw. Makaamu ka, kanakan. Ala, patuloyo kon, ulitag. Naggapgapuham, jay agpayso kumalaang ti ibagam, Roko. Anya ka kadariel. Iti sanberting sa dino pa'y kuma. Pangaasim, Roko. Jay agpayso kumalaang ti ibagam. Jak kayat apaglibakan nak. Agpay sumati bagbaga. Apay ay akasta ka itan. Saan ka matasigod akasta? Kasla pagatapan nakpayin iti dakas Ariel. Awan ti madingar aramidag. No ata pamaluklukon ka, nagbidot ka. Kasano? Manon nga aldaw akasta ka. Iti kalabas, pasaray parbangon asumangpet ka. Kano adalakan mo, di nakpayan ikuyog. Imbagak mo't ano kayat mo, sumurot ka iti papan ko iti San Berting. Saan aya? Idilaeng nga imbagam, ngam ka iti kalabas. Nagsasaruno nga aldaw, kaslawan ti pakibiyangam kanyak. Unay ka na, Ariel. Pasensyaan na kon, tabi si ti panunot ko iti kalabas. Anya launay ti pakakumikumam aya.
No dagiti negosyo ta, adamat talkenta ka dagi jay. Jay lamang sarungkar, ti aramidan ta. Alatag palasak, tarong marak medlayan. Kas ita, kasangsangpat mo pailaeng, ngumrumar ka manan. Papanamanan aya. Sumurot ka, tapno mamwa. Ala, agabuat ka materiala. Tay kuyog ka, iti papanak. Sa dino, Rocco. Apay ajak makontak day di Monray aya. Ayan nga tanday di at tao. Idayal ko manan. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Awan at talaga. Umadanin ti aldaw nga ipapan mi ije balay da Dayana. Ngam di mo't la sumangpatan da di Monray. Tata Malyong! Nana Panyang! Ayan nyo! Dag dito, Ma'am Angelay. Ay, nawaw. Nakontak mo ni Monray? Ayan na kanon, kan kanong agawid. Jack mo, Ma'am Angelay. Ngam awan ka no tirumbang nga pagdanagan tayaw. Tanatalgad a lugar jayan da. Agin enjoy da ita yan da ita. Makapasuron at talaga da di at tao. Ay, no siya ti masuron, jakon palubusan arumwar dito balay. Ma'am Angelay. Kat ni Nana Panyang, sa dino ti ayan na. Apaya kasla awan manan dito'y mansyon? Ay, nawaw. Akwa, napan nakitsinda, Ma'am Angelay. May nga aldaw ang makitsenda? Nagbayagan? Ha? Ay, na-traffic man yatan, Ma'am Angelay. Ay, nawaw. Awan unay ti traffic ita. Saan na pagpambar ti traffic? Ha! Adakit di man ng laok na bulakbol Bakbakutan mo't day jay bulakbol. Saan mo't lalugan ti pakatrapikan nakit no bilang, Ma'am Angelay. Ay, nawaw. Ha? Tano daduma, pati pagbayadan iti grocery, traffic, no may sawin no dududwa ti kahira. Ken uri ti pagkatangan iti olive oil nga ipagpagatang ni mamam, traffic no daduma, Ma'am Angelay. Pila kunak kuma, Ma'am Angelay. Agkakanat man ang tibagbagam. Dita ka man laangan. Na, Labig. ay nawaway. Labid ko na. Ay, nawaw. Di mat lang arod makasungbat. Angam nagpaiso matimbaga kahit saan lalugan ti matraffic no daduma. Angam ako, na! Anyat orasan nagpaisaw. Di mat la sumangpatan ni Panyang ay nawaw. Di pakada na itay. Mapan makitsinda. Kan, agdala pa panan na biay. Ngam awan mo tayo na nawaw. Ha! Luk-luk ko nagsamad na yapan yang. Kunana a single. Ngam saan matgayam. Ululbutan na nga tanipan yang, ha? Ha? Kasino matoy imayanta, Rocco? Anyat aramidan ta ditoy. Ano abay ko ma? Nagsukal ta, Ariel. Anya? No kasta. Dito iti kanayon apapapanam tunggal rumwar ka ija mansyon. Wen, isasar da nga mo tagat atap iti dagas kanya. Amok mat ka, Ariel. Atapom nga da babae. Awan ti sem ko kadagita abanan. Sigala ti reyna dito'y puso, Ariel. Pagkwartan ti pagkakumikuma kita. So please, sardan hamon tagat atap, okay? Pasensya kan, Rocco. Hanggang sapay kumata maawatan nak. Pasat lang tinalaos, apanagayat ko kan kati panagimimon ko. Amumat no kasano ti panagayat ko kan ka, Rocco. Wen, bawata. Isungorog na yung kuyog ka dito eh. Tapno mapanagnaga ka kasaan kalipliputan. Diyan ko makayat nga ibagakan ka ti may papanidi pa nagsugsugal ko. Tama nga nolapdan na. Ngem, kay maak da ito, Ariela. Napadas kun, ket namin adon anang habakak. Apay ko maalapdan ka.
Suportaran ka paikit dia. Nang runa kat nakunam akaimaam ti sugal. Akan sa anak met anarigat akasarsarita. Agasawa ta. Iso nga agsinuportata iti amin abanag, Roko. Agnanayon to nga ti swerte Daruko ken Ariela maipapan iti kwarta. Gagayem, diyo liway na dinggen tituloy tinobela tayo anapauluan. Tigasat. Tigasat. Napalabas, iti kaadda Monrey ken Anaya iti lugar anak kaisarungan da. Indarirag manen ti baro ti panagayat na iti balasang. Naburburtsaan ni Monrey, takasla di man la pinagan-ano ni Anaya ti imbaga na genkwana. Nagpanunot iti wagas ni Monrey, tapno ikkan ti balasang iti importansya dagiti bagbaga na genkwana. Naging papakipot daytoy, ngem kaskas di nga awan na uray na, ket kinatawaan pa'y ni Anaya. Kabayatan na, nagdamagmet ni Ariela kini Roko. Nupudno ti atap na, nga addan pagluklukwan na a babae. Ngem tapno mamati daytoy nga awan madingar aramiden ni Roko, inkuyog na iti sugalan a papaparan na. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Tigasat. Iso ngayon kuyog kan ditoy. Tapno mapanagnag ka kasaan kalipliputan. Diyak kumakayat nga ibagakan ka ti may papan iti panagsugsugal ko Ariela. Tama nga nulapdan na. Kaimak da ito'y. Napadas kun, ket namin adon anang abakak. Apay ko maalapdan ka. Suportaran ka paikit dia. Nang runa kat nakunam akaimaam ti sugal, Roko. Ken sa anak mo ta narigat akasarsarita. Agasawa ta, iso nga agsinuportata iti amin abanag. Agyaman na Ariela. Dayta ti magustuakan ka. Ta amin nga aramidag nakasuporta ka latta kanya. Siyempre, gapo love na love ka, Roko. May sweetie pie. Ibalas ko ito sinakdok adanom dito'y karamba. Bonrey, gusto daytan. Nabanog kan nga agsaksak doon. Sa nabali ang mabanogak? Basta saan ka ang mabanog, Anaya? Anya? Saan pa'y anapon no to'y karamba? Masapol apunwak da ito'y. Isong agsubliak pa ija ubog, Anaya. Inton bigat manen, Monrey. Nabanog kan. Saan? Kabailak, Anaya. Kat kalpasan ti panagsakdok, inak agkayo iti pagsungrod. Kat kalpasan na, inak to agnatang iti sidaan tayo. Kat siyakto ti mangiluto. Nalabas daytan, Monrey. Saan ang mabalin at trabaho am amin? Agtinulong taa. Saan? Diyak kayat nga agtrabaho ka, Anaya. Di kayat ko, agsenyorita ka. Di kayat ko, saan ka ang mabanog? Kadwaam laang ni Lolo Jose. Tapno adda kasarsarita na. Basta, tulungan ka. Gumura ak no tumulong ka kanyak. Kayat ka pagserbian, Anaya. Numabalin? Saan ko asayangan ti oras kan kanituta adwa? Iso akayat ka pagserbian, Anaya. Ngamin, I love you talaga. Monrey. Sapay ko mata saan ka amauma amang dengdengag iti kastoy nga ibagbagak. Ngam na bilang maumakan, iparik naktulaan ti panagayat ko. Babaen iti aramid. Tinapatag. Maipanaknak ko. No kasano ti kinadalos ti panggap ko. Anaya, uray kastoya kakit kitaam. Uray
Uray kastoy ti kinataok. Napudno akmat nga aghayat. May salaang ti ayatag. Kat ipatag ko iti tong palbiag ko. Kat si kadayta, Anaya. Monrey. Ay sige, tainak manan agsakdo, Anaya. Makita, Mariela. Agsuswerte aga talaga. Nangabak tamanan. Wen nga rod, nagdoble ti kwartata. Wen, Ariela. Man ti pan nakaabak ko. At adulat mo ti gundaway ang mga bakag. Isa ka imaak ti kastoy. Napadas ko identikastoy. Hanggang apagbiit laeng. Tanaamuan day di Luisito kat inong tanak. Kaya't Ay, kumanmati. saan? Agbuya ka lang. Baya masyak ti makisugan. Tadi mo ti diskarte, Ariela. Dito ka lang ang abay ko. Tapno, adda pampaswerte, Ariela. Oh, ay na. Makabanog ka talaga sa pagkat. Oh, nasakit sa bagak. Sana balay, takwarta magtisukat na. Agkasimot tayo tangay. Ginulpik kami na pinunag na gitilakok anatag. Ay, paglaki din tapasalaw. Si makikmitin ti abaga. Na yan ti kaston. Inakilakon na gito'y natag. Tasaak tumapan agpamasahay. Agrelaksak mo ta. Kakaisuna ako kwak ti mapaglakwak ka na gitinatag nga inapit kaw. Nanabak mo ta. Dayto yun, tibayad tilakom alubyas kan pipino, ama. Ha? Ay, di nakman pagkabawin mo si kaabakit. Kat no si kakumati awagak iti ina. Ay, katlaklakay kabat ngamsyak. Old man ka lang arudan. Ay, atal na ka man. Sika, ti old woman. Nalawatam kit din to'y bayad tinatang alakom. Nay, apayaday talaan. Nagbasitin na. Katalaga mo't aday talaang tibayad na, loko. Apay di mo amaw abagsak presyo tilakom anatang ama. Anya, Nawata mo, maktanga na kun amang yaw-awat kan ka. Ado pa ti customer ka. Ngay idisok dito yan. Ingkag damag iti daduma a komersyante tinatang tapno mamati ka. Amangan paikit ninugatangan dala iti piso ti may sa kilo dagita lakom. Tanaglalaad mo't dagita pipinom. Kasla kalaad mo mo't laang nga aglaklakaw. Ay, nagloko na itabakutan. Barat lang arudan. Nauyaw pa. Ay, puno nga ta. Ti kunana abagsak presyo ita. Dagiti lakok anatag. Kasano nga yung makarilaksak no kastoy kabasit ti kwarta? Ay, awanag no kasaw. At dayta, nakaluto ako, Nanaya. Intimplaan ka maten iti kinirog abagas a kapem. Nakasursuro kan nga agluto iti dalikan amon re. Uwan, Nanaya. Intimplaak maten ni Lolo Jose iti kapena. Trabahok dagita mon re. Palubusan na kumaamaramid ka dagita, Anaya. Takayat ka pagserbyan. Ala, apay ko maapagsirbyan nak. Kat saan nakmat nga amo. Si katibus ko iti amin abanag kan gundaway, Anaya. Mon re. Amin nga ibagam, nakasagana ak nga agtungpal. Tapno maipanaknak ko ti kinapudno ti panagayat ko kan ka. Pakaragsakak daytoy. Iso abaybay anak, Anaya. Ha? Sige, mangantayon. Ayabakon ni Lolo Jose. Bilibak may kiti kinagagat dayta abaro Nagsak daw. Pinuno na ti karamba.
kalpasan na. Napanangayaw. Idi kwan, napannagnateng itilinuto na asidan me. Sa ita, napangayam naglabay jay ubog. Inlabaan na tinubyan na. Nagkagat Day. Agisamsampay ka nagitilinaban na. Di na kaya't ngagtrabaho tinubyan na. Ay, ayabakman, takaistoryak day tabaro. Ay, psst! Psst! Nunalpas ka nagisalapayan. Umasidag ka, tagistoryata barok. Hala, umay ka. Nukasta, ar-armampay lang, tibalasang akadwam barok. Uwan, Lolo Jose, aya. Sorry, kunak no ang nobyo kayaw na. Saan pa'y madlagayam? Saan pa'y, Lolo Jose? Saan akmatkid di nga aganat? No kaano nga aklunan nak? Basta para kanyak. Aramidak ti amin nakabailak. Tapno maipanagnak ko ti kinapudnok kan ko ana. Amuyo, Lolo Jose? Kaya't kuman ay aplikar ti wagas yu idi nga agaram. Makapa-challenge ngamin, Lolo Jose. Nagmayat ti wagas yu nga agaram idi. Da kayo kano ti agtrabaho iti balay ter arman nyo. Saan ka di? Ni Lolo Jose. Ala, nakaturog mo na nakatugaw. Ha? Insanggir na mo na? Agur-urukan? Inturugan na kon ni Lolo Jose. Monre, agriin kan. Anaya? Aglawagan. Sapaan ka ti agrubwat. Ha? Talaga ka di apumanaw-tan dito Anaya? Wan, naimbagan ni Lolo Jose. Kabailan ng tibagina. Mabalintan a panawan. Ay, kasta ka di. Pumanaw kamin. Ngamdinak pa'y inaklon ni Anaya. Kunak no dito yan di pangaklonan na kanyak. O, apayakas lang naliday kan. Ay, kwa, awan Anaya. No kasta, panawantan ni Lolo Jose. Wan kapilitan akasta, taagawitan monre. Adapay nasken nga aramidak ijay syudad. Ken amangan no sapsapulan da kanda mamam. Ay, agbalinak manan analiday Anaya. Agsinatamanan iti pagnaedan. Ha? Maikawak to lakit di manan. Ala, saan abale? Tanagkadwata mo't iti sumagmamano nga aldaw. Wen Ngaman niya. Ay, kurang ti aldaw pa nagbakasyon ta, Anaya. Saan abale? Addan tumanen monre. Rugrugi pa'y laday to Patsik ama pasarunwan tumanen. Ha? Agpaiso, Anaya? Ala, agrubatan. Taagawid tan ijay syudad, monre. Ay, nawaw! At dakan mon re barok! Ay, nakailiw ka! Ala? Nagirot ti pa nangarakop mo kanyak, Tata Malyong. Ay, nawaw! Kailiw ka nga minan ka... Magagaran akon ang makangag iti padamag mo kanyak barok. Ay, nawaw! Alam, mabitlaing ta isirak tigit. Aba! Alala, umay ka barok.
Ay na, madamdamatan to niyag sarita. Agpulis ka pa'y, kalpasan na, aginala ka, sa kantumangan. Awan da mamam ita, isu anawaya ka nga istorya, wino ag senyorito dito yung mansyaw na inawaw. Kaslagat bawang ka mon, Ray. Agat bawang? Ha? Sa anak mat anangan ni ti bawang, Tata Malyong. Ay, hindi mo maawatan, timbagak. Agat bawang ko na may kadagiti tattao adandanin agkasar. Ay, nawaw. Anya? Ay, nawaw. No, kasta. Tinakapay inaklon ni Anayang anak ko, Monray. Saan pa'y, Tata Malyong? Pinaspasak pa yung tinagaram kan ko, na. Dandani inoras nga imbagak ti panagayat ko. Ngam, jak mat lamaura yan ti songbat na nga, I love you too. Ay, nawaw. Ay, kunaklano adan nabukilyaw. Nabukal mi nga? Jay, nabukilyo nga ayan-ayat yu, Ay, nawaw. Awan pa'y, Tata Malyong. Ay, Ops. Di kagli Diamond Ray. Panunutem, dagiting bagbagakan ka, ay nawaw. uwan Tata, jak malipatan dagijay. Jak tumauma nga aguray, no kaano nga aklunan nak ni Anaya. Uwan ata, siyempre, kalkalpastik sa amin na barok, ay nawaw. Oh, anya tiya, ma'am. Amangan no inton makastrik iti trabaho na, sanan to sangwan ti may papankanayat. Anyat insungbat na ngay. Inikan nakakadi iti namnama ay nawaw. Saan mat nga agsasao, Tata? Umis-isem laang? Ay nawaw. Basta think positive always, barok. Siya konti mangibagbaga. Think positive. Kaya't naka ni Anaya, barok. Mangal-alala ang iti timing dayjay ay nawaw. Ay, sayang. Ay nawaw. Kunak numang manugang akon. Mayat kit di Kayat ko ti kinatanang di anak mo Malyong. Ha? Ay, anyat kayat mo asawan, panyang ay nawaw. Saan adarasudos di anak mo? Ta siyempre, tingitingan na pa'y siguro nga umuna tirik na sakbay amang edang. Panyang ay nawaw. No siyak lamay may mayat matlaang no amunda pa'y nga umuna ti ugali ti tunggal may kunak manen. No siyak mat amay sa ay nawaw. Agpadadamat nga awan ti makunak kadakwada ay nawaw. Nasingpet da adwa panyang. Kan may ubing da pa'y mat. No ngay kayat tumot ni Monre nga ituloy ti panagadal na. Ha? Ay, Kan nakaadal di anak mo. Idinto ta ni Monre kat saan. Santo nga ta makasarak iti pada na profesional, Malyong. ha? Ay nawaw. Jak ibagbaga nga awan pa nagtalag ko iti anak mo Saan ka masaksakitan? Masaula ang mat Malyong. Amumet nagsardeng ni Monre iti panagadal na. Saan aya? Wen? Ay nawaw. Saan tumat siguro amaramid ti anak ko dayta? Amok ti ugali di anak ko, panyang. Saan abas tamang pasakit dayjay? Nang runa, no kaskin ni Monre anasingpat. Ken maisa, saan matla akayat ang pagtuluyan ni Madam Ariela nga agadal ni Monre? Isungarod tinang pasardeng idi ay nawaw. Kat no addan tungay mayat amang paadal ken kuana, Malyong. Ha? Sino ngay kuma, panyang? Ay nawaw. Anya ti agur-uray amasakbayan ni Monre. Gagayem, diyo liway na dinggen tituloy tinobela tayo anapauluan. Ti Gasa. Nobela ni Jenna Almoite Diaz. Kan iti direksyon ni Isagani Yalong Bulyeser.
musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Ti Kasa. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.